از بچم شامه شریف شحاده اندام برای پارلمان سوری لگل منه برز شحاده خیراتی دست پیکن خازم وی بزانبم تو هفدیتن دناوبرا ترکیه و حکومت سوریه ده چه بونه یا نه ما بستا من نه دواره استخباراتی ده شخوا از دانم دواره استخباراتی ده آستهاری بلنده پیوندی هنه دواره سیاسی ده بیشم من الناحية السياسية ليس هناك جالية سياسي و تهفديتن چه نبونا جبلي تشتكو دنابرا وزير الدرفية تركيا وسوريا ده لكونغريا ولاتن بلاين ده از قمادكم حطانها هين تنه دواري آخافتن و دانستاندن عندها لنبوية وكا هفديتن از قمادكم وهن هفديتن سياسي ده باشاروجه ده هبن و قال لك واران ده از گمان دکم اف جی و برهمك باش يعني پیوندی دیپلماسی برز شحادش برکت نزکی حکومت يعني آگاداری پیوندی دیپلماسی دنابرا انقره و شامه ده و کنگی دست بکن يعني اولا انت تعلم یکم تدزانی کو پیوسته کو آمادکاریش وی کرا بکرن و پیوسته کو شورداری و لیکولین بین کرن جبوی کو ام نکفن شاشتین کو جنده ده ده پاشاروجه ده ادی پیوستی اوی به هفدیتین سیاسیه چند مهجره پیوستن جبوی کو بکهجن انجام که پشتراجی ریوی وکرن جبوی چاره هر دو ترکیه آلیان ده تو خالان لهف کرنه يعني تركيا وسوريا لسر خالين دست نشان كري لهف كرناش بوكو جار كدن دست بوان بيواندين دبلوماسي بكن يعني كما نسمع جميعا وكاكو ام همود بهيسن بربرسن ترك يعني يتشددون في تندن دواري شر تروري ده وايضا في موضوع هروها اردوغان واريكو اردوغان دفان دروجان دا قوتكو هند بيلان هنا لدجي سوريا وتركيا كو قهرمان ويجي هفبيمانية ناتويا وامريكايا وهيزن سوريا ديمقراطيك ايدي ايمال سوريا ام هناك ام دزانن کو ترور لنافچه هيا ل او ترور داعش و بريا نصرايا و همو او جروبين تندو راديكال جي اندامي و ترورنا سوريا آماده لدجي ريفابريا خسر يعني لدجي قصده لدجي كردان هفكاريا تركيا بك جبركو ارمانجا تركيا جي اوكو ريفابريا خسر نمينا قصده نمينا دستلداريا كردان و داري نمينا سوريا آمده يعني دوی وارده پشتگیری ترکیه بکه یعنی هفکاریه بکه الموضوع ليس مجار نوهايا فعلت ما هو منكر بالنسبه اما درباري ما هسدي لقال امريكانا هذا هنگي كير و بارچه يك سوريا بريا كوما بس تاوينا بارچه يك دولتك بچوك بك لدما كو هسدي خو ببينا ج سوريا ادي حكومه سوريا برفانيه دبر واند دبر همو سوريا دبك لدما كو بخوازا ريفبريا كسر بخوا و ريفبريا خو سر وكا بارچه کی جدا بک تشتکی دنه لی دماکو خوش سوریه ببینن ام برفانیت بر همو ولاتیان دکن چه کرد به چه کریستیان به چه به لی دماکو ج چارچوبه دولت سوریه درکه او آهنگی و پیمانی لگل امریکا بک او بخوازه کو دولت که بچوک خورا آوا بک اما جبلي هالوستا تركيا اما امي شر بكن وقال سوريا جي شر بكن لي دماكو لقال سوريا بن ام وكا سوري وكا عرب وكا كرد بيقدس يك هالوستا يعني اگر تركيا شرك الدجي هسده دست بيبكا وسوريا پشتگیری تركيا بكد في شريده انا
أنا واضح وصريح. از به آوایکی اشکره و زلال دا آخفم أريد أن دما کو حسده بخوازه ج حکومت سوریه ج سوریه جدا ببه و شر حکومت سوریه بکه و بیرن پترولی تیخه جیر دست خو کنترول آخوه ادي او هف هنگي و پیمانیه لگل سوریا بکو آلیکاری امریکای بکه سوریا وی که قبول نکش بلی مجارات ترکیه اگر آلیه ترکیه هبه یا نبه مجار زلاله چو ولاطیه سوریه کد چارچوفه حکومت سوریه دبه چه کرد به چه عرب به و حکومت سوریه برفانیه دبه دبکه و چو ولاطیه که بخوازه سوریه پارچه بکه و دابش بکه و سیستمی تک بده و او شروعی بکرن همو آوایان شروعی بکرن بحث دیره بده و بستینه سوری آمده یا پیمانه که لگل قصده چی بکن لگل ریوه بریا خسر اگر آمده به شرط این سوری چنه سوريا جاهزة سوریا آماده جبوی دیالوگی و دانستاندنه الابتعاد عن موضوع کو اگر حسده دوری مجارا اوتونومی بکوه او بشکن جوه جواکه و ارکن وانجی هنه و مافین وانجی هنه و سرداری دلوان ببه و کوالاطی سوری لی دما کو آلیکاریا امریکا بکن و پشتوانیه امریکا ور بکن جبوی کو پارچبونه که چه بکن ادی او تشتکی دنه و او پارێزگا و دبک و هەندا خوازن براین مەیەن کورد هەبە کو حکوومەتە سووریەوە بکارە بە دانوستاندنا لەگەڵ وان بکەش بۆی وان داخوازێن واجی بکە لێ دەما کو ڕێ بێڤەکردن ji بۆ ئۆتۆنۆمیەکێ ئەف تشتێکی زینە و شەڕێ وان بێکردن سەداویت خەزم شتا بکەم ئەما تورکیە بەشێکی مەزن ji سووری داگیر کریە سووری چت بێژە لە هەمبەری vêyekê یان jî dikare çi bike هذا احتلال اف داگیرکاریە تورکیە ji xaka Sûriyê re pêwîst e ku Tirkiye ji hemû zeviyên Sûriyê derkeve bi giştî ji hemû zeviyê Sûriyê êdî Tirkiya ne xwedayeke daketiye lê dagîrker e û eger dernekeve wê gelê Sûriyê şerê Tirkiye bike lê eger derkeve û vekişe ji xaka Sûriyê êdî wê danûstandin bêkirin lê bi hebûna dagîrkariya Tirkiye ji xaka Sûriyê re wê nebe êdî pêwîst e ku rê bêvekirin ji bo danûstandinê ew derî jî ewrê jî ew vekişandin û vekişîna hêzên Tirkiyeyê ji nav xaka Sûriyê بله ومحافظة ji Idlib û ji deverên din برای پارلمانا سوریه ji Şamê mîvanê bibû